ya KNP namar bala da ki khna jungi ki kwa banlai pulis ki university pat chapa jalla kini opan teng satu ke dalam penterikam nam tausnan kemudian ki khna jungi ki kwa banlai pulis chapa ki cita tekidan pat ki ba persya ya kitu mapadio ne sham balai ki persya ngimasno pi namar bangi kejinge kementan pi omba apo Karnataka kinle dua UNEP Karnataka kita lagi jauki university ni Nimdon apa Nimdon State University terkomod ki college jongi baru kai ki affiliate lupat ka nihu telah ada ki college jongi ki affiliate pat nihu lada ka nihu ko penterekam no KNP terkomod ka ketai mana jongi ka kum ka jing sungtu jongai kalong ba KNP ngatrai kari ke polisi ke popian marpina pej bahamanta ki bon ki kena samaj ni ki beladap ya ki postgraduate ki beladap ya ki graduate ada kimlong employable mod kajing pulih jongki bat ke job market kamya tementak ke NEP bat kalong ba pi kilong ni ong multidisciplinary mentala ada pilih tang science yang lebih tang science pilih ke arts, pilih tik tang ke arts, pilih ke commerce, terkomod ke option lagi kena jungi kalau limited. Dan dia kalau multidisciplinary kemudian mentah hiyo lang mancing jong ke commerce, jong ke arts, jong ke science. Terkomod ke option ni pi berpinuan kamat jam masa kelak nanti ke kamdan. Dia pinapet bah mentah beli kita kikun sama jungi kita ada postgraduate, but ki doctorate tu ki apply ke kam kapamnya hapat qualification joki. Kadang cisin mengayo ban kuliah ki amba ki masters degree holder, ki doctorate degree holder, ki apply ke melding. Kita kemudian ni kadang education system bros kata kebian nomor ba kekam kejam kadang pahul, mentah kekam kalau kerdo. Kemudian pi hab let kejing kuliah jo pi kan hab ya hab bat ke kaba miong kata ke job market lane ki kam ki jam ki badon mentah dengan sohi nama tak future juga kena jungi kalau itu kena jungi kebahi bagi sedang nak NEP nomor balai ngimpat don ke universiti lejo sedang don tang ke niru tinggal yo ban dia slot berkatugan ni ki riusyam pang ki badai kene kalai kuliah putih ki om nama tak jing bagi kena jungi kalau itu kena jungi ke future juga kena jungi kebahi bagi sedang nak kene